أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا بالعروة الوثقى واستنوا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالاتباع والاستمساك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الحبل المتين الذي من تمسك به نجا وفاز يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. en yetti Allah subhanahu wa ta'ala hiɗen torimo yo ɓeydannulaaɗo meɗen on e ɓeygure maɓɓe sahaba maɓɓe e mofte maɓɓe ɗen fof jam e kisiye ko attoten waajondirde ko yen ɓeydu hulugol Allah ko kulol Allah ngol lumbinta en janngo anditen en wata darade e hoore ƴulɓe en wata tippude e hoore yiite ko kulol Allah ngol noon haɗata on tigi naɓeede ka yiite ɓeyden jokkugol nulaaɗo meɗen Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ndu lewru ndu wonɗen e mu'un ɗo ko lewru handu ndu yewteede fi nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko e ndu lewru ɗo ɓe jibina ko e ndu lewru ɗo ɓe feƴƴini ko e ndu lewru ɗo ɓe iwi Makka ɓe feri ɓe hootiri Madina ko ɗum wi'eten ko lewru jibinande nulaaɗon sallallahu alayhi wa sallam. ka ɗengal meɗen ga en innayi mawludu on hewti kono ka ɗengal arabu wi'atake mawludu ko mawlidu wi'atake mawludu. sa wi'i mawludu haɗay ko goɗɗo wonɗa noddude inde mo wono wi'eteɗo Mahmudu e Mansour. amma noon sa wi'i mawlidu haɗay ko fi hunde waɗunde wono nokku ma sa'i wono maw'idu e manzilu e masjid. donc mawlidu wi'etake mawludu. mawlidu on hewti wi'etake mawludu on ari. donc en faamuɗo noon taw ka haala si ɗum feƴƴi jama on fof no andutude fi jibinede nulaaɗon e lewru ndun kono ɓe wattanali yiila faatagol nulaaɗo e lewru ndun. ɗum kadi koye jama on anditu ɗum ɗon kadi wondema wona ɗum ɗa tum waɗi. si welo welo waɗi awa sunu kadi waɗi ɓe jibinama e ndu'u ɓe faatike e mayru.
fi tarika on ko tabiti kon wondema ko ñande 12 mayruɓe feƴƴini hawrodiri e tene ko ñande 12 ɓe hewti madina ɓayruɓe iwi makka hawrodiri e tene tabiti ɓe jibinama e tene kono tarika on wawali fottanne wondema ko 12 ndu lewru no woodi wiiɓe ko ñande 2 no woodi wiiɓe ko ñande 9 no woodi wiiɓe ko ñande 19 no woodi wiiɓe boy no wii ko 12 kono hay goto fellitaka haray jibinegol no laaɗamol ñande 12 goto fellita ko noon tigi woniri calculoɓe ɓen hara wona histoire ɓe landi ɓe calcule ɓe jooɗi ɓe calcule koɓe inni ko hawrata ko ñande 9 calcule o noon kadi no falɓe on andi ha joni en wata tabintinde ñalande sa e date o kono ñalande ndin no tabiti ko e tene hitande be hitande yeddotire ɗen ɗuuɗay ka juulirdaji ka bayanaji ka radio ji ka téléji ka quartier ji kala ka jooɗa fi mawludu o ko tabiti kon nulaaɗo waɗali sahabaɓe waɗali tabi'ina waɗali tabi'ina waɗali duuɓi temeɗɗe 3 waɗaka moɓodiraka halda fotta heɗe wurnutude mawludu on wano laylatul qadir ɓayru woni duuɓi temeɗɗe 4 si ɗum ɗo fuɗɗa jon noon kala ko fuɗɗaka diina ɗo o si tawi lasli no woodi innete ko sunna wurnita kala noon ko fuɗɗa tawi lasli mum ala innete ko bid'a sinca karamo ko ɓe gila on tuma ha fewno ɗo ɓe fof maɓɓe ɓe fottali konngol goto ɓurɓe ɗuɗude ɓen no newni no dagini yo moɓonire yewte fi no laaɗo sallllahu alayhi wa sallam si tawi ko harmi ukkonira e mum faasiɗaku ukkonirali e mum jillidirgol worɓe e rewɓe ukkonirali e mum waɗgol piiji harmuɗi a ñaaɗi ukkonira e mum kala mo ko ɓe buyi kadi ɓen ɗon ɓe inni a wata wiide yo waɗe yo moɓodire hala ko boni waɗali sa a mooɓi tun ko boni waɗoya fof wata wonde moƴƴuɓe wata mooɓidir ko ɗum ɗo woni laawol ɓurgol moƴƴune ɗo ɗo en yewtude fiinu laaɗo yewten hakkude meɗen enen ko wi'eten wata fiinu laaɗo on waddu en ardinen hakkille hara fiinu laaɗo on waddali attiɓe arde ɓen ko ɓen sinki waɗugol mawludu no ɓe wiilitta noon sakkitiɓe arde ɓen ko ɓe woni hollude wondema wona sunna wona farilla wona mustahabu joni wonnoɓe wadde ɗen ɓe ala tefude ka bindi ɓe ala landade anduɓe ɓen ɓe daari ɓe tawi no waɗede no wela ɓe ka wonki hiɓe wadde faljere gono ɗon ka waɗata wo ka diina a tefay ka bindi si a wata landoɗa anduɓe ɓen ɓe sifanoma ɓe holle kaɓe tippi ɗon si ɓe wi'i yo hunde kaari waɗe ndara si haqqille ma no ƴetti gollitira si tawi haqqille ma ƴetta hiɗa wawi accude ɓe innayi ka sari al islam ko nulaaɗo tun sallllahu alayhi wa sallam woni konngol mu'um salatake luttuɓe ɓen fof ɗa wawi jaɓude ko ɓe wi'i kon hiɗa wawi salade si tawi haqqille ma ƴettaka joni hakkunde meɗen ɗo si en ari en tawi woɓɓe no wadde ɗe golle ɗo haray hande kadi ko wonani en ko al amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar ko honɗum woni ɗum a tawi ella no waɗede ko etagol ha ɓuyta o ella wona ɗo waɗede ɗo wona ya waɗu ha ella on tiiɗa kala ko dartora doole
kañum kadi fitinnoto doole ko yewtira haqqille wo faamondirte enen wonɓe wiide wata mawludu on waɗe ɓen gollitiren hikma yaaren doyi ande wona ayɓe wonɗen yewtude ko faljuɓe wona yewtede yewtugol faljuɗo e yewtugol gaño wona haala woota gaño ko gaño faljuɗo ko faljuɗo e nder siranulaɗon wonde yewtude fi mum on ɓe hoynan faljuɓe ɓen fuu kala faljunoɗo ɓe ƴettitiray doyi mi adday misal si allahu jel faljunoɗo wo nulaɗo faljitiray mo doyi ɓayro noon ko ɗum ɗon fewndi feeno ɗo faljuɓe ɓen no ɗuuɗi nde faljere ɗo wonti fina tawa nde faljere ɗo wonti e nafa woɓɓe heɓiga woɓɓe heɓa goɗɗum heɓiga woɓɓe heɓa teddungal heɓiga woɓɓe waɗa ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo si a ari hiɗa dartade ɗum ɗo a ardinay hakkille gollitira hikma mo nulaɗo sallllahu alih wa sallam gollitirno o a waway hettude wonnoɓe to artiraɓe takko ma ga enen ko yen hollu jama on goonga on go'o newinanen ɓe no ɓe jaɓira goonga on ɗiɗi wona ya hollu goonga on haɓana inna si ɓe faalaɓe ɓe jaɓo si ɓe faalaɓe accu wona noon a holleɓe goonga on jeejaɓe multaɓe fiyo ɓe jaɓo o goonga ɗo sabu fenane nen irike majjere nen tutike heɓi ɗaɗi a wata arde duña leggal daringal ngal yana a soppa e ɗaɗi ɗin seraji ɗin fof daroɗa taroɗa ha lutta hakkude on fof on tuma duña ngal yanoye ardinen hakkille fii ko wonɗen haɗude haɗiren hikma wona dagingol ko harmini woni yewtude fii mum ko yen ardi ñeeñal fii ye waawa huwondirde hakkude meɗen fewno ɗo probléme ji no woodi moƴƴe telen maka diina ga no fokkita seedeede wona pecce ɗiɗi ɓeeɗo feere ko ɗon fokkita marɓe haqqille ɓen koɓe ardin wona feere fedde wootere wallindirayɓe no bone on iwra hakkunde maɓɓe wata ɓe wonu pecce ɗiɗi ayɓe ko woni yewtude ɗo kon haare no gasa mi adintina e woni kono koye wattan haqqille moƴƴa fiino mum no woodi fii o nulaaɗo meɗen mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe anden fii o nulaaɗo ɗo ɓe faamen o nulaaɗo ɗo qur'ana on no wii inna nahnu nazzalna dhicra wa inna lahu lahafidun allah wi ko menen tigi jippini nde alqur'anare ko menen tigi kadi woni ko renata nde qur'anare nden allah wi o renay nde joni noon ko honno allah renirta qur'anare nden ko goɗɗum ngo o addata ko daro fi nde alqur'anare fiyo ne reene ko honɗum woni ɗum ko sunna nulaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam e siira maɓɓe o sunna on ko ɗum woni attafsiru nadari lil qur'an siira on ko ɗum woni attatbiqu l amali lil qur'an si allah on wi'i ko feññintekon o reeni haray o reeni ɗon kadi ko feññinta ko si mi innima ndu suudu tunata si allah on jaɓi haray ko ndu laɓɓinirte kon mankata kala kam wima ɗo tunata few fellutu o anna sa'ata haray ko laɓɓinirte kon mankata few tunni mbendi ara puusiére o mbe ara joni noon ɓayri ko laɓɓinirte kon ala mankude tunata allah o wi o reynay qur'ana on ɓayri noon o wi o reynay qur'ana on ko ɗum waɗi o reynay sunna on o reynay siira on hande ko fi siira wonde yewtude ɗaɓɓite anna allah on fof ko hombo anna allah on fof andi fii mum fii makko on fof gila o jibina ha ñande o maayi ko aade gooto fet ɗum ko mouhammadum sallllahu alayhi wa sallam
hiɗen anndi ñannde o jibina en fuu buy e meɗen ɗo annda ñannde jibina an tigi e hoore ma annda ñalaande wonde jibina ɗo annda buy men no ɗo kanko no annda honde o jibina nokku ka o jibina ɗon tigi suudu ndun no annda hombo jibinimo hombo attimo muyninde ko hombo muyninimo ko hombo ne'imo ko honno o janɗiri ko honno feerno wonno intérêt feerno wonno bayko feerno wonno sagata feerno wonno gorko timmuɗo mokoɓa honno wawno adu o wonde nulaaɗo ko honno way ɓaawa woni nulaaɗo ko honno o wonirno ka galle makko kanko e ɓeygure makko nden honno o wondirno e sonnaɓe makko ɓe honno fof goto anda honno goɗɗo wondiri e ɓeygure mum goto anda honno goɗɗo wondiri e rewɓe mum ɓen sonnaɓe makko ɓen ka suudu nulaaɗo fof no andi hay mballinin ka danki fof no andi honno nulaaɗo feƴƴinirayno fof no andi honno nulaaɗo wadduno e ɓiɓɓe maɓɓe ɓe honno ɓe waaduno honno ɓe waaduno e taaniraaɓe maɓɓe ɓen no annda honno ɓe waaduno e jaatigiiɓe maɓɓe ɓen no waali e kene honno ɓe waaduno e taalibaaɓe maɓɓe sahaabaaɓe no waali e kene honno ɓe waaduno ɓe wondirno e ayɓe maɓɓe ɓen Quraysh e kene ko honno ɓe wondirno e ayɓe maɓɓe alyahudiyankoɓe ɓen no annda ayɓe maɓɓe alnasarankoɓe ɓen no annda ayɓe maɓɓe majusiyankoɓe ɓen no annda hakkude maɓɓe e naafiqina ngo inneten 5e colon on kadi no annda hay hunde suuɗaaki fi sukudu maɓɓe gite maɓɓe ñiiƴe maɓɓe waare maɓɓe woppude maɓɓe ɓanndu maɓɓe no fof no annda no sifa haalaaɓe pos hay hunde manka si ɓe seydini honno ɓe wa'uno si ɓe weltike honno ɓe wa'uno si ɓe fokkiti ko honno ɓe yarata si ɓe énercétéyaga honno ɓe wayi si ɓe hewtitiga suudu honno ɓe natirta si ɓe naatiga nder suudu honno ɓe wondiri ɓeyguren ala ko andaka komi sifoto ɗo ha mi ronka mi wawata lannude koyen andu fi oɗo on no anda jon noon ko fi hon ɗum Allah subahanahu wa taala suɓi o nulaɗo ɗo waɗi tawi piiji ɓakko ɗin fof koyo ande ko yo moɓedir dina kam fof e makko kanko nulaɗo on sallllahu alayhi wa sallama heɓa ka julɓe ɓen te'a heɓa ka julɓe ɓen tinto heɓa ka julɓe ɓen ndaara nulaɗo waɗuno yomi waɗu nulaɗo ko ni wonirno min kadi mo wakkilo mi wonira ni nulaɗo ko ni ñamirayno ko ni ɓe yarirayno ko ni ɓe waɗɗorayno ko ni ɓe ɓornorayno ɗum ɗo fof no windi ko fi yo min e an ye wakkilo joni noon hiɗa tanƴini e nder jemma goto a jooɗoto wawa manditade ɗi piiji ɗo fof andita ɗi piiji ɗo fof waɗa ɗi piiji ɗo fof e nder jemma goto wawata wonde mana joni si en waɗay feeto fi nulaɗo ko e nder gurdam ɗam fuu waɗete ñande o ñande a yiyay ko nulaɗo waɗi ekkitoɗa an kadi waɗa ñande o ñande ɓe waɗay goɗɗum an kadi waɗa ɗum ɗon etenen ko honɗum ɓe watta etenen nde ɓe jibinande ko honɗum ɓe waɗayno ɓe hoorayno hakke ma ko ɓe duumi e mum sahabaɓe jogo landimo enen ko honɗum wonɗa hoorande ten ɓe jaabi jaabawol ñande goo kadi goɗɗo goo landiɓe ɓe jaabi jaabawol go'o attiɗo ɓe landade on ɓe jaabi ko nde ñande mi jibina ko nde ñande ɗo mi nula ma wahayu on jippi e am andi ɓe anditani Allah moƴƴere makko nde waɗi nden e hoori ñande goo ɗimmun ɗum ɓayri ɓe landama ko honɗum hooranta e tenen e alkamisa ɓe watti ko e tenen e alkamisa golleji ɗin ɓantete naɓe ka asama mi faala noon golle an ɗen ɓante haɗa timmode mum nen ko korka joni noon ndaari tenen je jelu lewru be lewru ko fanɗi wo ko nayi alkamisaje ko fanɗi wo ko fanɗi nayi tawti noon nulaɗo o hooray kadi 13 e 14 e 15 andi ko fanɗi wo ko fanɗi lewru noon ɓe heeɓi balɗe 11 hooraɗe lewru be lewru hara suuma e tawaka hara a kontali honno wiye dalan asura a kontali ayanno ashru zulhijja
a kontali ɗum ɗo fof ndaari lewru be lewru nulaaɗo no heɓde balɗe 10 e go'o hooraaɓe an arɗo jooɗi jemma ɗo yewti fi maɓɓe welti fi maɓɓe du'i fi maɓɓe jarni Allah fi maɓɓe an ko jelu heɓuɗa e nder nde hitaande hara wona suumaye tenen je jelu heɓuɗa ko ɗo andete ko hombo yiɗi nulaaɗo wona ka defugol ñiiri e ka addugol jus ka waɗgol faaren e maaren wona ɗum ande to hombo yiɗi nulaaɗo ko hombo wakkili yangagol ko nulaaɗo yangotono ko hombo wakkili rewgol Allah ko nulaaɗo rewayno ko misalji mi woni jonnude mi wata sifonade o fi nulaaɗo ko misalji mi woni jonnude ndaare o nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallama hakkude makko e Allah ko Allah wi'inomo wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin rewu Allah ha mayde tawe ndaare ko honɗo nulaaɗo waɗi juulugol maɓɓe ngol tum hana ko ɗum ɗon tum wonɗen gontude wallinde ngol lutti ɗon fof feere en heɓata hakkude meɗen ɗo fof gila hande ha ñande mayɗen wowɗo wadde ko nulaaɗo waɗayno kon sallllahu alih wa sallam hadis no filla hadis kadi selluɗo ɓe darotono darde ɓe waɗa baqara ɓe watta ɗon ali imran ɓe watta ɗon nisa'i ɓe turo ber wano ɗum ɓe ɓanto ɓe daro ɓe du'o ber wano ɗum ɓe sujja wano ɗum si ɓe watta darde ɗimmere nden enen ɗo si innama qiyamul layl eɗen anndi ko fanndi o en heɓa darɗe 10 ka kono en hoote hare mo ɓe no ɓitti en hoote mo ɓe no ɓitti abdoullahi bone mas'ud filliɗo hadise on woɓe juuli ɓaawa maɓɓe ha ɓayri ɓe juulɗi kaarigol kadi ha mi miiji miijo bongo miijo bongo ɓeyni ko ɓe miijira wo hami faala jooɗaade ara mi timmindinaali e nulaaɗo tawi daragol ngol juuti min juuli ɓaawa maɓɓe ɗe darɗe ɗe gowno wonde wo mi miiji ko boni wo gonɗo miijira wo mi faala accude ɓe darii ɗon jooɗo kanko rogi sahabaɓe noon ndaareede yo enen hannde ko hombo waawi waɗde nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam marɗo sonnaaɓe jeenaye marɗo ɓiɓɓe mari taaniraaɓe mari taaliba temeɗɗe tado miskinɓe ɓe ala hay hunde ka juulirde ɓe waalata marɗo ayɓe e nder madina marɗo ayɓe makka marɗo ayɓe honno wentelan faris marɓe ayɓe luum tawa o nulaaɗo ɗo sallllahu alayhi wa sallam o jogay bimbi o jinda ha kikiɗe o daro o juula ha weeta enen ɗo mo Allah walli jindi gila bimbi ha e 18 heures so hewtidi ka suudu makko nden ñande on hara juulugol jemmangol ɗum ɗon on ko yaafaɗo ala ko mi waɗali hannde ndaari soñja ndaari yangi o wawata juulude jemma nulaaɗo ɗon kanko ko tampi wo ko o tampi ñalolma o juula jemma ko ɗum ɗo ɗaɓɓiteten e nulaaɗo ndaaren sen ekkitoto ko ɗum ɗo ekkitotoɗen waɗen ɗum ɗo hare en weltike fi nulaaɗo hare en teddini nulaaɗo en teddini fi nulaaɗo en weltanike Allah ko waɗi en mofte nulaaɗo kon ko ɗiɗo waɗeten enen Allah on no yamiri en ɗum qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbibkum Allah hey ko onon si tawi hiɗo yiɗi Allah awa jokkelam Allah yiɗay o jokkelam Allah yiɗay o andi ɗo no laaɓi ka ko njulayagal laaɓogal onon ɗo fof ko o njula hino marchandise addu prix honno mbuuɗi yoɓa hiɗa yiɗi Allah hi a jokke o ɗo sa jokkalimo ɗum giggo ngol laatatako joni noon Allah wi'i wala ɗaynude hay goto wala suuɗude hay goto ko kanko jeeyi ko kanko tagi o inni si yiɗo yiɗi hunde kaari on jokkay kaarijo siɗo yiɗila jokke kaarijo hiɗa tanginiɗa wawi yiɗude nulaaɗo ronka jokkude hiɗa yiɗi Allah ronka jokkude nulaaɗo heɓa ko yiɗuɓe Allah ɓen heɓata kon sendo won sendino o wi'i o waɗata ko jokkuɓe nulaaɗo ɓen ko ɓen ɗon o yiɗata ko ɓen yiɗi mo
o wi en kadi wama atakumur rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu. Hey ko nulaɗo on addani on wo jaɓe jogo ɗon satta king. Si o haɗi on acce, si o haɗi on acce. Hiɗa tanƴini a wawa wonde giɗo nulaɗo, yiɗɗo nulaɗo sallallahu alaihi wa sallam, teddinɗo nulaɗo, teddini fi nulaɗo, bimo addi sunnaji 10 ay a acciɗi 10 ɗi fof, inna a wona giɗo nulaɗo wawata wonde. Qur'an on jaɓantama, sunna on jaɓantama, haqqille ɗen kadi jaɓantama, haqqille ɗen jaɓantama. Koyo ɓentigi wakkilo yiɗa nulaɗo. Honno yiɗirte nulaɗo? Wakkilagol ñentina sunnaji maɓɓe ɗe, golla ko ɓe gollayno kon. On andi o nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ñande go'o hari ko o garanti wonande jama on wondema ɓayru tum nulaɗo on no ɗo woton hulu hunde kaari hewtata o, hunde kaari hewtata o ɓayru himo ɗo. Si o yehi kanko tigi, kono si sunna makko on no wuuri, hoole konko dandano hanki fewndo o wuuri kon, ɓayru sunna on no gollitirede ɗum ɗon kadi dandete. wama kana allahu liyu'adhibahum wa anta fihim. Allah on lettataɓe hiɗa hakkunde maɓɓe. Allah o wi o lettata mofte nulaɗo ɗe nulaɗo no hakkude maɓɓe. wama kana allahu liyu'adhibahum wa anta fihim. O lettataɓe hiɗo hakkude maɓɓe ɗo. Sifa ko wanno yimɓe annabi Musa, e yimɓe annabi Nuh, e yimɓe annabi Saleh, e yimɓe annabi Hud, e yimɓe annabi Lut. Allah waɗata ɗum si nulaɗo ɗo hakkude jama waɗano fe no gurdam maɓɓe. Ka ƴettannoɓe ɓe kaafa ɓen dari, waɗi sahabaɓe maɓɓe ɓen ko ɓen tigi ƴetti kaafa faabiɓe fino dina ka yaara yeeso. Ka en fof ɗen andi Khalid ibn Walid ko kanko waɗi sahabaɓe nulaɗo ɓen Uhud, kanko waɗi ɓe. Kono ko hono Allah waɗi? Allah sansimo ko kanko yehi Iraq, ko kanko yehi Syrie, udditi diina, waɗi jihaadi l'islam on tabiti toon. On andi nulaɗo okkama goɗɗum. Ka Abu Sufyan wonnoɗo mo haɓude on hanki, on hande o naati ga diina, o woni wonɗo wallitade nulaɗo sallallahu alaihi wa sallam. ɓayro ɓe murti o yimmi o yehi o waɗɗo e jihaadi. Sahabaɓe nulaɗo boy no woodi imminoɓe ƴetti jawle mu'um contre nulaɗo. ɓayɗo ɓe naati ga dina, ɓe inni si Allah jaɓi kala mbuɗu mo mi waɗuno contre nulaɗo mi waɗa mbuuɗi 10 fi makko. Kala seteyagal mi waɗuno contre nulaɗo mi waɗa laaɓi 10 fi nulaɗo. Ene oɗo Allah homno yiɗimo ka o fodi goɗɗum laatike ka o wi o lettataɓe himo hakkunde maɓɓe toon. Laatike ka ɓe fof ɓe seeɗa ɓeni waraɓe ɓen e heefeɓe ɓen ɓe ɗuuɗa, ɓe fof ɓe silmuno ɓe naati, ɓe fof ɓe silmuno ɓe naati. Joni o sunna tigi kala mo ko ɓen no wi si tawi sunna on no hakkunde mofte nulaɗo ɗen ka woni wo ka woni, siko e suudu, siko e ɓeygure, siko e gorol, siko e saare, siko e leydi, Allah subhanahu wa taala waɗantaɓe fitna ɗon. Ka sunna o wurnita wo, Allah itta e fitna ɗon on fiw. Hiɗa maapi fi lagine fof, hey a wawata yehi ndara si sunna wuuray ka galle ma an. Si sunna wuuri ka galle ma felluto anna sa'ata fitna waɗataka ma. Allah o wirtatama fiw, o lettatama kadi. Kono faalaɗa ɓuri ɗum ɗo ka aduna ɗo, gonno faalaɗa ko kisal e teddungal. Goto yiɗa wirtede, goto yiɗa hersa, goto yiɗa soñja e tampere e fitna. Si Allah renima ɗum ɗo
o korima teddungal o ɓeydanima martaba o waɗanima aaden nananteɗo aaden hoolaɗo aaden yiɗaɗo gurdam maɗa moƴƴi ka moƴƴade awa ɗum ɗo wata heɓade ka taraw kaka sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sa jokki o sunna ɗo a wakkilike ɓeygure made jokki Allah waɗe barki e ɓeygure made anke ɓeygure made joni noon si woni ɓeygure ɗiɗi ha wonoyi sappo ha woni temedere ha woni wulude ha woni guluji sappo haɗa leydi fof woni malaɓe kewana ko goto goto wona fuɗɗorede ko min mi engage o ka an kadi engage ɗa ka ma oɗo engage o ko mum mo ɓe warda noon ha ñande go tawa ɗuuɗi Allah subhanahu wa ta'ala o adda moƴƴere makko ne timme haɗay fi andutugol fiinulaɗo sallllahu alayhi wa sallam wona joɗagol adda mantaɓe mantugol ɓe ngol no moƴƴi kono ko ñentingol ɓe ngol sari o wiye waɗu ñentingol ɓe ngol ko ɗum sari o wiye waɗu wakkilo ɗen ñentine nulaɗo meɗen o Muhammadu sallllahu alih wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala okkore e moƴƴere aduna ɗo yiyende tigi anden ko sabu ko ñentinde sunna ko ɗum ɗo waɗi janngo o teddinoya en o watta en e enen e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam nokku nguutu ɗum no ɓuri teddungal ngal fof aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه اجمعين عباد الله اتقوا الله تعالى musidɓe julɓe jon hakkille o ndaaray ka nafa makko woni wo o wakkilora ɗon kono si nafaaji ɗin ɗuuɗi o ndaaray nafaaji njani ɗin o wakkilo fii ɗin ɗon hara o wakkilaade fii nafa o toso koye koye nulaaɗo meɗen muhammadu sallllahu alayhi wa sallam ko ñentinteeɗo ko jokketeeɗo ñande wo ñande bimbi e kiikiiɗe jemma e ñalawma o weltore o jarne juule e makko kala waɗoɓe ɗum ɓen Allah subhanahu wa ta'ala anta fima si en daari nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe rewayno Allah en tawa enen fof hiɗen hersidi e hoore men kono so en inni joni enen kadi en wakkiloto jokke en jokki Allah addi mayde tawi en ɗon Allah subhanahu wa ta'ala o yafoto en yi'ugol dongal hingal janɗi inna ngal ɗo mi townata ma ɗum ɗo mi wawata waɗay ha on tigi ronka naɓude kono yi'ugol dongal ñanal inna be mi wakkilo mi naɓa ngal Allah okkay mo feere no naɓɓiɗa ngal hayso wona doole makko ne kono Allah okkay mo feere si min yewtiɗo joni fi sira nulaɗon sallllahu alayhi wa sallam min inni ko waɗete ɗum ñande o ñande goɗɗo jooɗoto joni ma bo heɗɗum ɗon on sattinani jama o minen sitta ɓe wiɓe yomi muɓodir ñande wotere ɓe heɗimon onon onon ko ñande o ñande o ɗum ɗo no sattanini sattanama ya oustage ko a ŋaññoto nulaaɗo on ɓe ŋaññino ɓe muññino heege ɓe muññi ɗonka ɓe yaafi ronkere si ɓe waawi wadde ko ko ɓe waɗi ɗo an kadi a waɗata ber maɓɓe kono an kadi ɓe muññoɗa yangi go'o ɓe muññoɗa ronkere go'o ɓe muññoɗa heege go'o ɓe muññoɗa ɗonka go'o si wawa wadde sifa ko ɓe waɗayno ko beele waɗe qur'ana yewti en laaɓi bos
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju allaha wal yawmal akhira wa dhakara allaha kathira. En ɗo fof iɗen andi askaruji ɗin. est ce que goɗɗo men no wawi wadde askaruji ɗin nulaɗo waɗayno ɗin fof yo waɗayno ɗin fof waɗaɗi fof ñande o ñande a gaynata kono yimɓe holluma ɓurɗi sewde ɗin ɓurɗi raɓɓiɗude ɗin ɓenni a duumo e ɗiɗo man faala kada fi sabah man faala kada fi lmasa man faala kada fi kulli yawm a ndaaray a taway il faut majji ko hakkunde ko waɗetede wotere e ko waɗete laaɓi tati e ko waɗete laaɓi nayyi ma laaɓi joyi ma laaɓi jeeɗiɗi ma laaɓi sappo hayno ko etaɗo nulaɗo inni on tigi waɗa wuluuri goluji ɗiɗi goluji sappo ala ɗiɗi ɓeydata ya wat kadi fof a tawa hiɗi raɓɓiɗi pot piiji sappo nogay ɗe wawi hawtirirde ɗi waɗaɗi fof e nder minti sappo e joyi andi ko angal jaɓugol ɗiɗiɗi sappo e joyi ɗo hani heɓo wona ko ɗuuɗi kon joni ɗo ko be wakkilo de nulaɗo sallallahu alih w sallam si ɓe juulude ɗo ɓe juuliray noon enen kadi ɓe etoɗen ɗum ko ɗum woni buyi meɗen no ɗo sino juulude alhamdulillah rabbil alamin no hunji askaruji ɓurɗi raɓɓuɗiɗi ɗin kono wona ɗin ɗon tuɗe nulaɗo sallallahu alih w sallam waɗayno subhana rabbil azim wona ɗum ɗo tumɓe waɗayno ka ruku ɓe waɗayno goɗɗungo hara wona ɗum allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. est ce que a wawa muññade ruku ma on ha ɗum ɗo hotimma si ɓe ɓantige wona rabbana wa laka alhamdu tumɓe waɗayno ɓe ɓeydayno allahumma rabbana laka alhamdu mil'a as-samawati wa mil'a al-ard وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سابنتي كاروكو اسكي أواوي حباد هادم دو فوق غسا أواوي بوكيلو سيدي سجي اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله احسن الخالقين ko misaji moni jonnude ona jannugol darsuji waɗi kono mi jonne misal nulaɗo wawi muññade ɗum ɗo ɓe waɗa ɗum ɗo ka ruku e ka sujude e si ɓe ɓantike si ɓe sujji ɓe ɓantike allahumma ighfirli wajburni warhamni wahdini warzuqni a wawa habbade ha gayna ɗum ɗo si waɗa ndaari askaru bada sala koko yowete ka juulirde ndaari ɗum ɗo ene musidɓe julɓe ɗe wawi habbade ha waɗen ɗum ɗo fof si yalte kay ɗon sikkude subhanallah walhamdulillah e allahu akbar ɗon ko ɗum ɗon tum ɓuuri hittude ko lutti kon fof hitta martaba majji on no fota joni noon an a suɓi seeɗan acci ko lutti kon bi mana ɗo ko be darten tawo ƴettanen hoore men engagement min on do mi wakkiloto mi ɗaɓɓita ɗi sunnaji nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka dewal mi ɗaɓɓita sunnaji ɗin ka hoɗo mi ɗaɓɓita sunnaji ɗin ka huwodiral mi ɗaɓɓita sunnaji ɗin ka ɗaɓɓere mi ɗaɓɓita sunnaji ɗin e nder gurdam ɗam mi suɓa goɗɗi e majji mi fuɗɗora ɗum ɗon mi eto mi ɓeydita seeɗa seeɗa haka allah tawilago haka mayde tawilago ko ɗum ɗo nafitorten e mawlidu nabiyi on sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum ɗo mawlidi on andintinta en sa heɓali ko andidira wata andutude o mawludu ɗo joni wonani en occasion fi en andutu ɗipiiji ɗo de no hana ɗaɓɓitede ɗipiiji no hana andede ɗipiiji no hana gollitirede si tawi fiinulaɗo yewtaka o andatake si o andaka o ñentintake
joni noon no waɗɗi e ñentingol mo haray ko no waɗɗi en woolen fi makko no waɗɗi en annen mo heɓa no ñentiniren ɗi tori julɓe ɓe kaɓe woni wo kaɓe woni fedde wo fedde nde ɓe jeeya yoɓe andutu yoɓe jaɓu o nulaaɗo Allah teddinimo ko tedduɗo hiɗen hani mo teddinde ko ɓuri moƴƴude e laawol no teddinirten mo noon ko jaɓangol mo ko wi'i kon gollitira ɗum haray en heɓi haray en heɓi si tawi en waɗali ɗum haray no woodi ko manki Allah o no wi en teddinmo Allah o wi en yi en teddinmo joni teddinen Allah wi en ɗoftomo haray en ɗoftike mo kanko Allah wa man yuti rasula faqad ata Allah ɗoftiɗo nulaaɗo haray ɗoftike Allah ƴettanɗo Allah ƴettanɗo nulaaɗo ahdi wo haray o ƴettani Allah inna alladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah kala ƴettanɗo nulaaɗo ahdi haray o ƴettani Allah ahdi Allah subhanahu wa ta'ala weddidata ko fi makko kala ɗoftiɗo nulaaɗo haray o ɗoftike Allah Allah weddidata ko fi makko ko be Allah subhanahu wa ta'ala on ɓaɗoɗen mo rewren laawol wi'ingol haysi hingol satti fiyo heɓo ko o fodi kon ihille so o fodi o firtata ko o fodi kon e fo juulen e nulaaɗo haray no moƴƴi juulugol e nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande wo ñande tentini e juma gila hanki jemma haaga wonɗen ɗo ha ñallal ngal landa no moƴƴi juulugol e nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo juuli e nulaaɗo nde wootere Allah juula e makko laaɓi sappo mo ɓeydi Allah ɓeyde allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallayta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشفنا واشف مرضانا واغفر لنا واغفر جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين